Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi Shillong. Sedangnya keran ke sorkar bat kinong yalam ke GTF. Yalam ki pulit yau Kennedy syakajaka ba open yap yaka kong Iaiong power. Kemding ke trok kit marjat hapramer laj im unonya bat nongbun. Ban lengba ke Facebook syatok pisa usamla hai kinong turwalun. Bat menta nginya pai syiki Khubor ke bakam penya. Hakajan miet kat santarik Iaiong hakapor kumbah Rio baje AA. Kasorkar Jylla lengba katunat tourism kalapha ada kajing tho syau chairman jongka Green Tech Foundation ba H ban Theodore Nonglang banyakran hakam miet kasorkar. Nakaliang ke GTF lami khmat da uba ritre lengdo secretary general bad uba walam nong sit uwe na kidukot namar u chairman ba H ban Theodore Nonglang umla ban shimbenta hakajingelang nakadaw kajing tilat palat ba ulasya tangan nadu ka khandai tarik Iaiong hamadan malki ban persya ya ka project dumpong deng. Empatlah ban tip manu ban shimbenta nakaliang ka sorkar hakani kajingya keren. Ya kajingelang hapadeng ke sorkar bat ke GTF lakot da ke sorkar Jylla lengba katanat tourism. Nadu ningkong pila, nadu kasih kawan ningkong pila don bunyi. Kanai kam dai isu tangka mat jong perentek kari jungi lang baru fight ba bekersian berboso tu ya kan ya. Nginoma ban su le leng datian oi noro. Takarau ngiban tip syafi wana kaliang jongka tourism department kila khot syakami jongka jeng yakran Henry tangkawi ngiban tikna yafi maka jeng yakran kandai bet tangkawi ke jeng dawa bagian scrap ya ke projek kaulum pungdang ngin sawan pentip hangni ngin salik no syaya lani lada kimla ban scrap ya ke projek halum pengdang kajing thia syathan jonga hni kan ya petang baik dingenong ki bajai jai ngenong ki bat tibru tublai ai ba kajing ekran kan long ba saiso ni kam saiso ro ya kata kam lilai ndre kita kajing sida kajing kuit musim ini ki arngot kinong yalam kan lain ban mi khmat ya phi upat ba na ban taw lumpong dang leisho sakate meeting isongo sibone epi aro bai dan sanda ko chogi tekum kinong yalam jogga Green Tech Foundation abang sim bagi ja ya ikle akam ipin I kadenti bagi det ipin I ru syafi ki pada ya kadenti kebagiwan kadiman kandehi kadiman kebai chairman dapo tensuka lumpong le thì kenmau ki jing duai lang pi baro kan doso jong ke jing jok nyele jing ta menta ta ka bajai elom jai baro bat ini pendang ki jing dok ke jing songo aku try bagi ya kani ka kanti ka bagi yo menta aku try hadu ba Ki pulit ke East Khasi Hills mentaka sengi khat santarik Iaiong kilaya lam ya Kennedy kongsit syarenja bat nongra ban pen I kumnu upen yap bat ubrat ya ka met jongka kong Iaiong pawa hadin ba ula dep le ya ka kam dusmon ba syirkei. Ki pulit kila pengat arteli ki kendon penyap brew ya Kennedy hadin ba ula pla ba ula penyap ya hybrid kershan bor karmudai bat ya ka kong Iaiong pawa.
Kawai ke truk kabadan yau number AS01 KC9466 kabakit marjat kadba kadang kiu na Guwahati sa Shillong kalakem ding kensan hakathan pramer hajan Ganesh Mandir hasurok ba National Highway 40 Ribhoy District. Katkum kajingyo lum jingtip kani kajing kemding kalaja hakamit khatsau tarik Iaiong hakapuar kumba shipho baje AA. Laong baka ding kalak kalangjur bha haki benta banakmat jang ka truk. Hakani kajing kemding unongnya abar unong but jang kani ka truk kila yo ban palat im yala de nakata kading. Kipulit pelip ding na Assam kila poi mardor sya kani ka jaka bat latem bat pelip soit ya kata kading. Kijing tokit kidang ya syaprang. Ayu lah nu tanse kenggi Samla shembor lang singkli na kadhor patar kma ulangat haka apot sya thok sya syukor pisa haka way ka company online kabla tip kerteng kum ka Bajaj Finance Loan Company kabla penbi ya lengba karensan social media ha ka Facebook. Habaya keren bat uni usamla hanong po ulaya thu kani kajing sya thok kalaja haka khatlai tarik Iaiong arhajar arpun riu. Haba ulayo baka Bajaj Finance Loan Company keterwa ban ai loan ha karensan social media joka Facebook. Kumta uni usamla da kajing jinsur mensiem ula apply ya ketika loan ha kaba ula ai kerteng yala de ban number phone na kabenta ban yo ram na kate ka company. Shu ulaya thuru hadin baladap pendap eki form tang hapo lai kenta AA. Lapoi ka phone na way ubri ubala batay syapang kajing dan kam hakabaya day bat kajing pelat ya kata karam kaba uni usamla upan kumba silak tengka nakatay ka company. Uni ubri ulapan pisa shwa na uni usamla 1,000 tam banle ya ka saving account bat hadin pat sa 1,000 tam banle ya ka insurance ya kaba uni usamla ula siu pendap lengba ka GP. Haba uni usamla ula dep siu ya ka bay penrong kerteng bat insurance. Ladan sa weipat ubriu na kate ka company ubala pha ya uban siu sa 100,000 san sepat tengka na kabenta ka GST. Uni usamla ula sedang kendet benriu bat tharai sniu ya kita hibriu. Kumta syam siu syu. Ula ngau thu ba ula shat thok kamaka. Haka khatsau tarik Iaiong uni usamla ula ujor da ka ejahar hapatar kama police station henrei ki pulit kila ong ba kom kani ka kam syukor bon ngut kila ngat haki shrip syukor bar kalong ka ba ban wad ekite ki briu ki bajudan kti ban le ya kani ka kam syukor. Uni usamla ula kentu ekipat ba ban husyar ya kum kini ki jing sya syukor haki company ba bonjat ki ba penbit ekipat ba da ki jingkular ba khla. Ula ong ki pulit kila ban tuet da ka pasuk ya kini ki briu namar udon ki telefon number bat ki dur ki dar jongki bat u. Kijing ya keren jong u bat kini ki riu syukor kila jiatang hapo arku saw kenta bat kamlong ka bae ya ki pulit ban tuet ya ki. Ha ka singi khatlai tarik ngam bakala
Kata si ba kadon gawe company ba te kata si nga kum I ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply nga ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te kadin kum ba kum tohi kum arkanta la kata jula call na nga te kila call te la kila kili nga ki ong ba pikwa ban simlun te nga ong nakwa te kano pikwa ki ong ta te nakaliang jonga nga ong gade ba la ai silak nga ong te ki ong to yo bet ki ong ta te dala ong akun ta gamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam adhar don kam ipik don kam pankat pat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ni la dep verify ki dokumen jong pi te nang ta ki ong ba ni la dep verify ten nakaliang jong pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jong fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aswa sanpo kata dia fast payment tenang ta dala dep nang ta ki ong ngala dep verify ya ka neru te sak ka we pidang hapen le kata kalong ka insurance saving ki ong ka insurance saving te ndala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 pas pak 10 tengka te kata ru ngala dep te hadin nang ta la dep kata kamut kisaong pihak le saka GST payment for the government ki ong ta te hang ta ngala kan di benriu no ba ong ba kane ka la de scam namar ngala sutu ba kumno ubreu ba ailun un dawa pisa biang nanga uba simlun te hang ta ki ngasa kan di benriu no ngasa ong ba kane ka la de scam ngayo na ka Facebook kalong advertisement na Facebook da kasumi be spam tu te ngaku apply no ken panyo keren batau breu ningkong ukol tawe marsin kol ngau tau ong ukol lejong tau sam nambar te ngasim dala sim wong pihak banyak keren yo brand manager kun sabatai ki ka ba pihak ban le wong ta budget finance loans nah kalian jonga ngala IFR ka khatsau terik lai baje ngam try lai baje hapo patakma police station nah kalian ki pulit ki ong ba kani kala de kaba syam bunsin bat kalong ru ko ba hi bantuat di jaj breu nomor ki ong ba kini jaj breu kunde di banajan di banajengai ong ta te na kaliang jonga kabede bat ne kam kalalong ka kam ka ba sajaman kapor sa kapor nga iba Kinoyalam Kahnyotrep Youth Council HYC hakakat santarik Iaiong hakasin baar kilalit banjungo yau chairman juga Green Tech Foundation ba H ban Siudor Nonglang ubadang penlong syak tangan Hamadan Malki bandawa nakasorkar Jylla ban pendamno yak project Lumpong Deng habakran syakilat patai Khubor Presiden juga seng ba Roy Kupar Senrem Ulaong na kaliang kaseng nadu basdang kala ay kajing kershan bapura yak Green Tech Foundation ulat her teng ya ka sorkar kamtam hakabayade bat kajingkeren jong usembut menteri rangba ba prestun tensong haba ulaong ba ka jingkang ka sekretariat kapli baro arpusau kenta hendrei ulaong pat hakasngi bekiwan ban penlong jingeki hakmat sekretariat ka gate kalakang bat ulaong ru barabor haman ki jingeki ka sorkar ka juong baka jingkang kapli hendrei bun sin ki pulit ki ju bat no hasiteng lenti bat ka khang tala ya ka kerdop jong ka sekretariat kumno laban nget kum me kita kinong yalam kani ka tang ka jing penbit ulaong Menengkong dia mengilapan pound dan ni kisi ke beladap keseng ke yang haringkat buat ke Green Tech Foundation kino elam di dongka ki khot ke dongka tani ke jingeki nak benta benyadai ke mai mariang ke jongi ngimla ban kelet bat ngimla ban ong rupa ngim sngo sarong ya ladi kum kejat ban riu bat ngimla tem dai ngut u blei nong bu nong thau bla aingi kenika mai mariang yang ni kilom kiwa mo ki ba ki briu na sabar ki jaudut ban pet ya ka jing riu spa ka jongi ke mai mariang bat kadi kamram ka jongi kum ki try muluk ban yada ban pendek pensa ini ke mai mariang ka jongi
Ndre hoi kadir ke kamram jong kinong elam jongi kinong sensar jongi ba katla kat yai ngidi ban yadai ke memariang jongi kenang ba kani gajing internet jong ki lom ki wa jongi kan yai ne bat ngi ngin long ka pateng ka bangin ai pateng pat haki khun giksi jongi ban yo ya kani gajing internet jong ki lom ki wa ndre ke basusi kalong ba kum kinong shong jong ka Jylla kum gaja indriu yo kinong elam yo ikinong sensar ki ba kajaka ban yada ban penlek pensa ya kamai mariang ki wanra penban ya ki kam lani ki project ki ba fair ki ba wanra ban ki bolong penban kinong penjot ya kata kamai mariang ka biit ke jongi ngimla ban len ba ka umyam lik lani kata ka pung umyam ka don ya ki jaka ki bolong eco sensitive ki ba ki merat cloud ki sim ki do ki wan ban pendon kam ki kajaka kin shong kin sa kin he kin san but ulum pong deng kat kum gajing so thu ka jongi kum gajing ekren hoi ngim dei ki expert ki environment dekat kum gajing ekren begini kun samla ni so thu ba ulum pong deng ka island lum pong deng lane ka kalong kata ka jaka ka bolong eco sensitive ka ba ki migratory birds ki bagi ong ki sim ki banang keleng ki wan ban shong ban sa to ka jaka ki doni ki jait merat ki ba pero ki ba shong ba sa ki ba pelong ya katu ka jaka kum ka yeng ka sem ka jongi ti ban penjat ban penpra ya kata ka jaka syai kin let kini kimerat ki bosong masak tu baca ya ban keli kata kajing keli but kani kajing persang da sorkar ban wanra ya ki ya kani ka project ban snai kata ka luxury resort ka bahe how to lumpong deng soba kalong ka ek ka bangim la pan pediang baning kong ya baling im la pan pediang kalong ba ho ndai bang ni persya ke development ni persya ka roi ka par ni don kam ka roi ka par re kata ka roi ka par pat nya ban ya tho lakan kata yang ini kan penyo nong yang ikum kinok shong di ladang ipet i kumba kalong mentangi i baka lada fi kata yu lumpong deng lani kan ngulung jaka bolong eco sensitive zone kan kata kan bun kajing kata bani kajing yu anong kum gaseng ni wan kan ni jaka da kajing sungkhya ni lawan ki singi ki beladap mentar di singi ka banyo ka bawai ni ki samla bo nong ilam jong kan ka foundation ula shong sha thangan ngi so si but ngi so dom bantep ba sorkar hakajaka bukan sim kilat kilenti ban yakren ban ya so thu hot nyo i ka statement ka bau chief minister ai lomba kilat pathai Khubor nyo i ka statement jong deputy cm bau ai lomba kilat pathai Khubor rek kum ka jing yakren bekini no ilam nyo i pat Bada kitu ki Khubor nglapoy siya kabakut tar hadu bangin daya Shambiang Kublay Shibun.